Ngikubingelele mbukele emakhaya ngiphinde ngikwamukele kwisimo sezulu ziyi15 kuNhlaba ke sibheke amazinga ukuthi ami kanjani ke izulu lithatha ukuthi ngabi lihle nje kakhulukazi ngempela masibheke lapha esifundazweni sase-Gauteng liyayidliva ngempela lapha izulu kuya nakanjalo lapha eMpumalanga liyayidliva kanti ke lapha esifundazweni sakaZulu Natal lithena nje ukubanda lithanda ukuthi nje limboze ngamafuke lapha esifundazweni sase-Eastern Cape koGqeberha. Kanti ke kusasa singathi solindele nje leyo amkhemezelo ongatheni kakhulukazi nje lapha esifundazweni saseMpumalanga thande futhi ukuthi nje izulu limboze ngamafu lapha kuBloemfontein kuyana kanjalo lapha kuThekwini. Kanti ke isixwayiso sinaso ke sakusihle siphuma lapha South African Weather Service simi kanje ngasilindeleke nje lo kakuduma obunobungozi kakhulukazi nje ngempela lapha esifundazweni sase-Gauteng kuyana kanjalo lapha kuFree State. Kanti ke amazinga okushisa aphansi kusihlwa ikakhulukazi nje ngempela lapha kuKapa liyabanda ngo10 ibande njalo lapha kuUppington ngo5 lithande nje futhi ukuthi libandeke nalapha kuGoli ngo8 lithanda ukuthi ke nje lipholeke lapha kuMusina ngo14 ibande njalo ke lapha kuMnambithi ngo7 kuyana kanjalo lapha kuMgungundlovu liyabanda ngo10 thanda ukuthi futhi libandeke nalapha kuMthatha ngo7 eGqeberha lithanda ukuthi nje liphole ngo12. Kanti ke kusasa ngathi silindele nje ukuthi libande izulu kakhulukazi nje lapha kuKapa lodumo ngo19 lithanda ukuthi nje lifudumale ke kuUppington ngo24 liyabanda ke lapha kuGoli koSoweto koThembisa ngo16 liyashisayo kuMusina ngo27 lapha kuLadysmith singalindela nje u22 kanti ke lapha ke esifundazweni sakaZulu Natal koThekwini koClermont kwaMashu eMlazi u22 na ke koGqeberha singalindela nje u21. Ngisibeka lapho ke isimo sezulu sanamhlanje kusihlwa mina ke ngiyinto ngikaMadlamini olangelihle ngoba libalele ngithe konke kufeziwe.